Dekalınca поручение Эльдона, благодарствие письмо Дона Демусаевна, он вычит диаль. Örseçmen prezident Putin Vladimir şi usumnenie sekretariatan Rusiya Kadyrov Amadan Tsarch fondun vice-prezidenti Kadyrov mednegdaytin barkalan kiexat dadela nochchechwen kügel khochwo Kadyrov Ramzan. Şets inande geliash gubelcher kükstech bayramotin yer Kadyrovs. Nochchi parlamentin speaker Davudov Muhammad Duman deputat Dilimkhanov Adam Yustagtsevisir ozgulqan. Deqal yer mednie homi nusel. Örseçmen prezidentin barkaldu Kadyrov mednin yuqarılındaqra jigartsuda qlatsirnel dotsiyazdindu tekstya. Mashu radiono duqza yazdo shi awanshka Kadyrov g'ayr düzalın kul taxlatsn. Nochchichwa qoba shoğus ayal uram bu Kadyrov g'ayr düzalında şoyn sidesh ershterken. Nochchichwen prezidentlatinch Kadyrov Amadan Zelilosh bu respublika qoba uram. Söyljalar kvartmayda Parkš, nochi pašalkan universitet, školš, gimnazijaš, beri bošmaš, aeroport. Sulsonaq Kadyrov Amadan Zelilosh šumahkar futbolan latarhuan klubš. Badu stoaq urbatadun Amerikan Santuaštadi finansi ministralohuatinch sankci teptarjayuš. Santuaštadi pašalkan departamentan sankci teptarjavä qirtobets bata nochichwen kügelhu Kadyrov Ramzan, sun husumnan medni shiva Ayshat Khadisht. Qelyoj naxalıq barna admiba uunsh xiyishirna qo'mandiaq izalshilwarna elbilgaldaq ner ministrlo sanksiyash qayqwash. Lifted sanctions against him without